Rami jene nek Dr. Riek Machar wiki juba wasan cha yenten dera Nuer kana jangtin kon tin yerke Dr. Riek Machar jen kana kema yadit ka gwase dan rai kuma ka medan wana gwa kiwo kana gwa kirma yadit gwa ko Dr. Riek Machar je wana lunga no dera kirma yadit dera jakamnial ko dera la kwar me a cikin mu yadi ce kwar jigala tok kan Dr. Riek Machar kana charka kwide ko dera kwar Dr. Riek Machar ba charka gwaze dan e cikin mu yadi jara jako rami mo kwale kwak South Sudan ko langar ke resource ne alo kana kana kace gorno te malmadeben ke sha development charge da rewoch me ce Dr. Riek Machar ta jigujeno dera kwar ba ko dera widar jalarwach sai ke jogo no ka kunyan da na bibben ke election da na balat ke jin 2013 ne dan ke jogo en wen baro da chung bu ko dan chung kel no wa pat bena kwar kuma wi pat bijina kwar kuma wi fail an ba chu roi ba hala kwar no mo cha loch kirma yadi cha jatot an ka jan gwa sedan me sai ku jino Dr. Riek Machar we ka wani am Shuano no dera Dr. Riek Machar dera jawuj ki dera janak meche kon lat kenyam shu position da na tete na la vice president shu gorno beja kap chongkan shu jo wujre week ka South Sudan ka juba shu ne dia chu ga jalong chwa ga no dong te ko kor butok meche Dr. Riek Machar che jawuj kan Dr. Riek Machar kan gorno te kor butok meche to ko che Dr. Riek Machar meche dol che chol ko dol kan ko na politician re week ka South Sudan ken kirma yadit kana wutan cho dol kana ne di alkola politician ne en changa mo fonde en kirma yadit te ken ne kana Museveni kwar Uganda jara medane te ken nyodde tin di al konde dere lat te jien ko Uganda misha video e dane dol ka tin me ba kor ko to re wech ka juba misha je ko den ne no chaja lat gwadul kana mo Dr. Riek Machar kana politician ko kenan o kirma yadit kana benon gwado no gole te katel ne ka ko be Dr. Riek Machar be gorno be janak amene meje chenge dan e ba ko be to ko je chepen cho cholo no jene ko point kirma yadit jara me dan e jegde ne ka cho den cho ga jak dor Dr. Riek Machar ko ba de ni Riek Machar ba ko kef jen to korno mo kan la nok ande konti la dinni Dr. Riek Machar ko ba koren ba je kep ke ba ka disam lo ka ku meken ko yeto wona bil pam kan mach ne konti la Nuer jan tukke dane to ko korno mo to ko re shorar kor mo jene ti kina dangwan kina de ku dangwan che kan ka woni am mene me che wawa antama beje ka chotchen blo ko te ko ken ko joden lat kwan ko ne tin gor kan Dr. Riek Machar ngu kan jek angumi bikene jek rei kama dana let kana jendan banoten ramugura be Dr. Riek Machar be jenak jen point angumi be jek kaka ngane de kon charlong okay Riek Machar ram ken mo bumalong ka te ka long re wich ka South Sudan mi shaje wo ke chaje nak kuma kir mayadit en gorko dukuma yo ibe pen ko ta rami butuk de biela kap nyok ki butuk be kap nel ka politician dia tin loka Dr. Riek Machar ano ne tin content gor ko de Dr. Riek Machar de janak kene tin konen yer ke ja ne de konen cha gor no dong ade Dr. Riek Machar de la kur kene cha gut ken cha ka mai ka Dr. Riek Machar jo de bere for pulong mi chu bu jiman dana lade la ja len kene dia Riek Machar jela bom ne di altin la kwar tin la roi ni shanga no chatiai cho ka kirma yadit ne de ti metala Dr. Riek Machar chicken de tiai de rander be dora changa jore ke de kamnya dumo ko kochlo Dr. Riek Machar to mi jeng mi chilat ke mi chapke ja gorno be chole so no mo chaji lo a weakness ka Dr. Riek Machar kana de kana yam jogono ya ka banga teram te yen ke story de ke lew teram te yen de la ro nga me cha di ten Dr. Riek Machar tele je kirma ya di kan content lan wer ko ken te lo ka Dr. Riek Machar kan content kwa Dr. Riek Machar kwa di ten ka kwa ne ko ken tel politician ne e ke South Sudan ti lo ko mandan lat ke kirma ya di la kan ka di ten bane
riek machar jela bom ne dia tila kwar tila right ni chiang re wika South Sudan ano jin mi ken da riek machar ken kolar no logje cha jangi ke kir ma yadit tele ramdo ke kir ma yadit ken da riek machar ken shure ken je kolar no logje so ken dia kon la right ticket dien da riek machar ko be kind of part of kir ma yadit re which ka juba Micha da riek machar cha jane ga kir ma yadit de rajen tol kuma ayo kuma spele ayo kade rajen dak wi South Sudan kide tol na ayo karwa da spele ayo chen de tolo da South Sudan ke lew de je gona kir ma yadit mita chaba me cha jalat ano cha da riek machar cha janak de jogna na jen kana jidware de kan da riek machar de kana gor kade wi South Sudan da pink kor kelio men jak South Sudan ko bete kelan tama da riek machar tera radien mishi kir ma yadi mishi kanan changa mo kananak ke kan ko da riek machar kitkatin kon den kan wala ja go gor jen wala da riek machar da janak mishi succeed da kana jek kan kira der shuru jamman chang desda kata ramade la right kaja an kum South Sudan der tetetka Uganda ko shin wer jang den no kyang re wika South Sudan de we South Sudan de turalo ko shamandan lat ke ajang chaja de nok anware mogwante me o da riek machar tete ka jen biena me tele ko ngwante we nakanwer goli me ngote ne to wan ngat kan da riek machar ngadien ke liu da riek machar mi da riek machar mi je jena tama de yana ne no wajinu bo makeliu deraral kan tribe tok ti jaba kimorle anyak ted amane jang de yana nda we jekalon ne to mandus kan da riek machar ko chi South Sudan che bijak name amugwa ode rande jangach miche togo no cha da riek machar cha janak kir ma yadit de kuma international community de ka kuma South Sudan de kana kamut ke de kan tije de kana kapchong chikan kuma South Sudan chikan de lelwak de South Sudan da do na bankarwa de economic dare jek muko jegane ngo da riek machar teten tinke ma yadit mi choro no kwar ka tel mulanga run waro tete roika ke wal jok changa mal kana me ben tel mo gam che malat fo nen ke ma yadit chang le lam te tel mo gam chana lan mo ge kanan wo ite ke ma yadit chana mo ko le beloy na do ko te la wo jara mon wala barama ko ngwanga be wo jurun barama ko ngwanga le de je gwaze me ka be je wuch te de je kam je ka be je te ke je ajani is looking for solution so ke ma yadit ala kumede cha kumme je ke kumugwa dere ne tung mandere kan ngun tungwan ko de South Sudan der loy mala ke der loy mara ko mi che togo no chikin me yadi che mi che me che jalat che da riek machar che jenak en South Sudan che de nyok ko loy mar ka nyok de ne tung mandere rien dak ne point de South Sudan dong de dak ka diok da te kanwari da te ka panjen kan jang kadar ta gaji Equatoria kan minor tribe ti chwal tati ti chwal ke ti murle anyak ti diala to gun dugne de ga te pin wore chicken de te ka waiden de chol me waiden goy de wote da riek machar teten da riek machar be jien ke jienda baje biye de nang cha ban ngi jaran ko mu we to no we temet naga te to ku mu South Sudan mo che ban yog luiten ne jak wi South Sudan ka gwa de dane sha wuri shal kame jon gang da mabiur me sha janak o jen wi yang jen karenal che South Sudan che jek mun naga nore ke naga jang ke malar ga jen wo ye kirma yadi te ka te do na kene kume dum Uganda kon musabene ngaje Dr. John Garang ogwano chemele de menta me de lan mete Dr. John Garang da mabir mete teka pele dich me de very which ka South Sudan first of all ti dial de lat agwa ti dial de ko
netin kontin yon korodian dera dakreng machar kana poinde and John Gang de Mabur ka gwejen wo shikan te kon te nyun ka dor shikan gari ala ka jene kwa South Sudan kwa leje ka me chi dakreng machar che John Gang de Mabur che convince no ngwano chana gona South Sudan a kon chi gona Sudan ko en John Gang de Mabur gorno dera roi ni Sudan kelur che goro dera South Sudan de kamrar father of South Sudan at dakreng machar che John Gang de Mabur ram goro of South Sudan bechong Dr. Riek machar self-determination minyodo dera ande rot de delwang ke dera shonkor wada Dr. Riek machar ko ci John Gang de Mabur che uliu re ne alle da ne shoku Uganda chai cholo no dong dera father of the nation baram la father of the nation Dr. Riek machar ko jaram dan ci chong bum re rune dial ano South Sudan bai cholo South Sudan ano South Sudan bara bala independent Dr. Riek machar dungo bike man gwanda na shalat ane tin koni la politician ne tin gujen wode ka corrupt e cikin dela na magwa corruption che tiang kane ko la politician re wish ka South Sudan politician de te cikin gormal min ni speech ne Dr. Riek machar men nyam la mala lare o bu mal be yitban gor na mal telam da den wude chala Dr. Riek machar gor na mal ban lok shaytan ne lok shaytan je shaytan lok jen wode Dr. Riek machar der mal der jenong re wish ka South Sudan me da ne she kwarje ga gwato me she wude chala kire me she jen che o wida den me she Dr. machar bare we kenen dokin en ngwan wa economic which to lo ben pinkele chu which ogwa man jang chu kan common no ngum che Dr. machar nguje to wi kwama ko me de takin tin kon de kuma dar won yam kaje aje na ku ya lengwe dan me she point en kema yadi chero promise che wo mo wawuliu Ramadan and big gwada binang mite mutoka Dr. Riek machar chelarno mo wawu jena wawu liu Dr. Riek machar jina Ramadan bala gwada ala kwer nyam ka gwada nama shelar George mer video na ka tin ne dial ka ko ngaje mandana le Dr. Riek machar tele la gwantar m bala ronga ka gwantar jala lar ne do me la da jogo ne point de kema yadi the place ala transitional government aqualat a unified force alat kalet wedan dogwa ban wuj ban yere alaka dukon kwa dial ban kari alaka Dr. Riek machar mi chariet ne diala kana bit ko malade la no chuang mo bana tek la gwan no ne la ya joga ne me chagwa chinna bunang chewe je bunang nem ballo ko je ene re konde la chure jin mo ne kinji corrupt no no bika wuj bika ne lut tin goro South Sudan ba woniam mugor je no biro anti tie dengi kan online TV channel goro no jin be subscribe ko bi notification ba je twany bana nyogo je kamo do dien fi je pero je no bi je nyoka na te ko ken bye bye